शुभ सकाळ नवम श्रेणीर पिलामानंकु मयूरभंज शिक्षा संयोग तरफ मु विजय कुमार नाग स्वागत करुच्ची। आज नवम श्रेणी इतिहास पुस्तकर भारतीय संस्कृतिर स्वतंत्र विषय आलोचना करिबा। पिलामाने तो जानिछ गत 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 पाठरे आमे पढ़िथिलु जे भारतीय संस्कृतिर वैशिष्ट्य एवं तार उपादान गुड़िक पढ़िथिलु। भारतीय संस्कृति कौन एवं संस्कृति कौन, भारतीय संस्कृतिर वैशिष्ट्य गुड़िक पढ़िथिलु, संस्कृति उपादान गुड़िक पढ़िथिलु। आज आमे पढ़िबा भारतीय संस्कृतिर स्वातंत्र्य। भारतीय संस्कृतिर स्वातंत्र्य कहिले विभिन्नतार एकता। तुम्हें पिले जानिछ भारत रे विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न भाषार तथा राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक स्थिति रे पार्थक्य थिले मध्य आमे आमर संस्कृति ऐक्य बा एकतार सूचना दिए जाओ। आज आमे से भारतीय संस्कृतिर स्वातंत्र्य गुड़िक केउ केउ क्षेत्र रे ता दृश्यमान हुए आमे पढ़िबो। प्रथम है भौगोलिक विभिन्नतार एकता। भारत गोटे विशाल देश, यहाँ आमे उपमहादेश मध्य कहू। भारतर उत्तर रे हिमालय पर्वतर, दक्षिण रे भारत महासागर, पूर्व रे ब्रह्मपुत्र नदी पाखरु पश्चिम रे सिंधु नदी पर्यंत विशाल स्थान रे विभिन्न प्रकार भूमि रूप देखा जाए। जलवायु अनुभूत होता है, विभिन्न प्रकार लोक देखा जाती। तथापि सेमाने समस्ते एक मन एक स्वर रे भारतीय बोली अनुमान, भारतीय बोली गर्व अनुभव करती। सेमान भितर समन्वयर सूत्र अच्छी। तापरे या संगे संगे हिमालय पर्वतमाला को देवस्थान भाई आम ग्रहण करिथाउ एवं हिमालय पर्वतर अन्य पर्वतर बाहरी थी नदी गुड़ी को आम देवभूमि माने देवी भाई आम पूजा करूँ। अनेक वृक्ष, जीवजंतु, फल फूल देखा जाती। तथापि आम यही भौगोलिक स्थितिर पार्थक्य जोगु ये सब देखागले आम समस्ते भारतीय। एटा प्रथम गला तेणु विभिन्नतार भौगोलिक स्थितिर अवस्थिति भौगोलिक विभिन्नतार पार्थक्य थिले आम एकता आम भितर समन्वय अच्छी। द्वितीय राजनैतिक विभिन्नतार एकता। ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रे भारत रे मात्र 16टी राज्य बा 16टी महाजनपद थिला एवं से गुड़िक सब क्षुद्र क्षुद्र राजा मान द्वारा परिचालित होता। तांको भितरे कलह सब शत्रुता लगी रही एवं से गुड़िकर गोटे मुख्य व्यक्ति जे कि निजर कंट्रोल रखिपर भाया नथिले सेतबेले। जहा हो महाराजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, सम्राट अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त, अशोक एमानंक द्वारा से माने पराजित हेले एवं गोटे गोटे साम्राज्य गठन करथिले। जहाँकि सेमानक द्वारा एक प्रकार आईन नियम और मुद्रा प्रचलन करने द्वारा भारतीय मान मध्य एक ऐक्य भाव जागृत होता, ऐक्य भाव सृष्टि होता। एवं परवर्ती समय रे इंग्रेज शासन समय रे इंग्रेज माने एक प्रकार नियम, एक प्रकार शासन एवं गोटे प्रकार भाषा से सृष्टि करते। ता द्वारा ऐक्य भाव जागृत होता एवं भारत स्वाधीन पर विभिन्न प्रकार से बाद एक प्रकार संविधान
ଏକ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ, ଜାତୀୟ ପତାକା, ଏକ ନାଗରିକତ୍ୱ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଜାତିଗତ। ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କାଳକ୍ରମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଓ ଭାରତୀୟ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତିର କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଧର୍ମଗତ ବିଭିନ୍ନତାର ଏକତା। ଭାରତରେ ଅନେକ ଧର୍ମାଧର୍ମୀ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ଧର୍ମର ଲୋକ ଆମେ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା କରୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନ, ଶିଖ, ବୌଦ୍ଧ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ବାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଏକତା ଭାବ ଅଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ନା ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ରହିଥାଉ ତାଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେମାନେ ଭାତୃଭାବ ଦେଖାଇ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ଥାଇ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଉ, ଆମ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଗୋଟେ ଅଛି ଧାରା 25/28। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। 5 ହେଉଛି ଭାଷାଗତ। ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1652ଟି ମାତୃଭାଷା ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେବଳ 22ଟି ଭାଷାକୁ ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତି ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର କାଶ୍ମୀରରୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ପରେ ଆମ ଦେଶରେ ହିନ୍ଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା ହେଲା ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଯେଉଁଟାକି ତ୍ରିଭାଷା ଆମେ କହୁ, ତ୍ରିଭାଷା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାତୃଭାବ ଆଉ ଟିକେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଇଥିଲା। 6 ହେଉଛି କଳାଗତ ବିଭିନ୍ନତାର ଏକତା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ଅଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଦେଶର ଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଠାରୁ ଖୁବ୍ ଉନ୍ନତ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣୁ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଜମହଲ ଏବଂ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ ଭାରତରେ ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା, ଶିଳ୍ପକଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ନୃତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଲଗା ଅଛି। ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ ଭାତୃଭାବ ଜାଗି ଉଠିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଚ, ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ যেটা ଆମେ କହୁ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, କଥକ, କଥାକଲି, ମଣିପୁରୀ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଐକ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବିଭିନ୍ନତାରେ ଏକତା ଭଳି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ବିବିଧତା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବହୁ ସଂସ୍କୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ କରୁଛି।